Maupay ng adlaw, mga kabugtuan ko dida kan Hesu Kristo. Aadi na kita han siyahan nga Domingo han Kwaresma. Ako si Sister Felicity Boy, han Missionary Benedictine Sisters, para han niya na nga gospel power hawaray-waray. Hagilayon hi Jesus ginpagkadto han Espiritu ha kamingawan. Nagukoy hiya didto hin kapatan kaadlaw ngan didto ginsulay hiya ni Satanas. Didto hito nga dapit damo in ihalas nga kamanampan, kundi inabot in mga anghel nga nagtimangno ha iya. Han kabilanggo ni Juan, kinadto hi Jesus ha Galilea, nga nagwali hiya didto han maupay nga sumat, tikang sa Dios. Inabot na ang igo nga panahon, nasiring hiya, ngan haraniay na ang ginhadian han Dios. Bayai ang iyo mga sala, ngan tuuhin niyo ang maupay nga sumat. Dida ang Ebanghelyo ni Marcos ang pagtimtara kan Jesus. Halipot nga ginpapaambit hinusa lang nga bersikulo kung ikukumpara hin drama nga detalyado ang paglaladawan ni Mateo ngan Lucas. Diri direkta nga gintumbok nga nagpapakita han pagdaog ni Jesus kontra kan Satanas. Kundi ang pagkasiring nga Jesus upod ang mga ihalas nga hayop. Amo ang nakakapot han yabi pag-interpretar han pagtemtar. Asya nga naalingaw-ngaw nga hapit magkadungan ngan magkaparehas kon babaliktaron ang istorya ha Genesis. Partihan siyam nga tao, hiadan. Han hiadan nagpadara han hugay ng pagtemtar ni Satanas. Nagresultahin araway, violente ngan makaharadlok nga nahinabo parte paghimua han kalibutan. Dida han istorya ni Marcos han kan Jesus pagtimtar deri go detalyado kon kaninon an pagdaog ni Jesus kontra kan Satanas. Ngan an pagdaladawan nga upod niya ang mga ihalas nga hayop. Pwede siguro intindihon nga ini ang resulta han pakasala ni Adan. An katinikangan ngan nahisusunod han paghimo ahan kalibutan. Amo nahibalik. Dinhi hini iginlaladawan ni Marcos nga Jesus amo an bag-o nga Adan. Og ang bag-o nga ginhimo iginpapasabot haaton. Ini naging imbitasyon para naton basahon ang detalyado nga istorya nga mabasa tubtub hakatapusan ang tinuod nga istorya. Kundi madiscover kung ginonanon han Dios nga kita mahibaro ngan mayda kalabutan hadton mga nagbabasa. Kung ano ang gingbubuhat ang Dios para haaton. Ginoong Jesus, baira ngan pataruma an amon pag-intindi, ngan maging sensitibo kung ginpapatiunan han pag-impitar, han ebanghelyo, para liwat kami magkaada hin kalabutan, hapagtuman han kanan Dios plan, para haaton nga tanan. Amen.